this awarding ceremony from junior groups. Alustame autasustamist juunioriklassist, autasustame mitmevõistluse esimest kolme. The first place in junior all-around competition. Spordiklubi Nord, Estonia. Second place, Sarabit, Finland. And third place, Narva Paemurru spordikool Fuete, Estonia. Järgmisena autasustame meistriklassi. Next we will award the senior groups. First place, Team Esvoli, Finland. Teine koht, võimlemisklubi Excite Dance, Eesti, Estonia. Autasustame FIGi võistluse kolme parimat. Ja esimesele kohale oli võistlus väga tihe. Next we will award the FIG Senior Group Competition. First place in all-around competition, 58.6. Uzbekistan. First place. Second place. 58.35. Russia. And third place, Turkey. Ja kolmas koht, Türgi. 54,05 punkti. Turkey, 54.05.
suur tänu FIG-i meistriklassirühmadele. Thank you, FYG senior groups. Aitäh, thank you. You may return to your places.